Anyang aki din! Ay, wan gayam. Hali di inton bigat lakay. Ha? Ay, uwan mat bakit? Apay ka ni? Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay. Nga maging ka ita, santa pa'y anap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta Naipariperi ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayong ton bigat. Ay na, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay na, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, may tinton bigat, bakit? Ha? Holiday mo tinton bigat, sana ya? One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay, katuwan na bakit? No, dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwain bakit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan, tamasapak ngaglaba. Tulungan naktulatan ngagbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay? Ijay man o. Ado ti nagduduma akulay asabong. Ay, katala Mapantay dyan, tapicturan ka. Ay na, dayta ti magustuak launay kan kakahit. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay, wala. Ngala, isimpam nga ron ta blouse ka ng buhok mo, tapicturan ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita ka man, timpos mo iti Facebook, hindi namin sang aldaw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, ngagkikis iya nagpasyaran yo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasaya at no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Ay, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, ada pa'y caption na. Ni bakit ko anapintas. Kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita, tap na ibaga masweet, ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag. May anak iti tattao ti mga presyar. Sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit di. Nagmayat mo tanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Tika ti impose ko a picture mi kanila kay ko? A sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Oh, host, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga gasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot-nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din kasta, mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bali a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramiden nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan nak kanong ay ayatan? Iso nga saan nak ang maipost iti Facebook.
Anya lakit din dahi arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. May ayatam ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amumutan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipos iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may tikunam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi pos mo akin ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo iti adag iti kinasweet na kini bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Anya laki iti. Una yan ni Rita, talaga mat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak asa anak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa sa anak kanu ang maipost iti Facebook. Kat na imbaga naman na dahita kanyak, nakunana pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amamok at chicks ni Tirog, iji ili. Amamok kami di boss ti chicks na. Iso nga bagbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nila kay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man, amo matagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampante na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao, nga ado ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna a perfect. Ay, true. Putno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa, dress dahi tayo parakin ka. Ha? Nalabsak dahi tayo naka-display di ili. Isa ginatang kun, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kit dinasaan. Wala, mapan mo ipadas ta picturein ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Umare, si kamat gahayam. Anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Lodam man tinambar ko, mare. Ay, kitwen mano ti ilod ko, mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Uwan, mare. Ada ngamin ginatang nila kay ko address. Nagpintas si ka. Ay, kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipopos iti Facebook, mas talakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay pagtiasawa, mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kayat ti tabas ta dilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet may nga agastawa. Ay na mare, budnot imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budnumat gamin. Ti kinasweet nila kay mukan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Isu akas taunay a-proud ka kadag iti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama ipost iti Facebook.
Ang mga nusika, ti saan nga ay ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na, ija ili. Ub-ubing nga amang ngam sika. Agpudno ka man, sika, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mang ibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Ang daayamat. Sino ba tinagkunay ti dayta? Aduda nga, Rod. Iti kinaaduda, saan pa'y kit din ang mabilang. Agpudno ka! Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi pa laan. Nag-sweet ta nga ro iti Facebook. Kanayan ka pa nga i-post iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agdudum a tao, saan na pudno rin ta? Ti ko namkid day, umapal da lang, ta sweet ta nga kasawa. Iso da ngamin kat saan? Kas tila rin ta. Sapay la ko matapudno day nga ibagbagang tirog. Tano saan? Ang mga no bibiyag. Anya? Oh, apay kas ta ti panangkit-kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa'y lamay tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay mo ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayati basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngamti ko na, awan. Ha? Ti ko na yukit day, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga gasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa wano boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kasta unay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo. Agtong palkay ti bagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno. Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak nga agawid yung rabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kada iti kumparek. Agsyat kami man basit iti balay danton. O sige, duday tati ko nam. Agluto kanton ha. Manganta, apa man sumangpetak. Win ka dila kay. Di ka madanagan, tanda man gift ko ken ka no sumangpetak. Kunam day ta namnamaag day talakay. Wen, amumutan. Santo Apollo sagbaliw ti kinasweet ko ken ka. Ti kinasweet ta nga gasawa. Imaya ko na, tay sumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pa'y tan ako na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kunakun ken. Anya? Mapantay iti ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka diti pakitam kanyak. Di ka pa'y lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang ti panangawis ko ken ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan inton madamdama. Naparte ka kun, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak enjoy dagus kwenton madamdama. Sakpay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan? Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae! Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam! Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam day ti ang lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo.
awanan ka iti bain sikat tirog. Bakit? Pangasim, gusto ko mamata na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mo nga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ibagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istoryam. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastao na ya panang ipampanakkel ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampod no matgayam ti pagbaga dagiti tattao kada chicks mo. Ha? Eh, No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan nyo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laan? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day ati rog. Isumat lagayam akas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na tidul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tayo baga na gayam iti chicks na, anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta ngayong bagbagana. Tsaka mo no aginggat ka ano ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas. Tapno mailimod dati kina chickboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Hello. Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkilao kon ti tricycle mo. O sige, mabit lang tagpilos ha. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asino timawag kan ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So may mawag. So kung nagkano'y di trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nila kay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalit anak ko na naman nga arkila na kanong ti tricycle ko. Kita ama, ang mga nuwagas na lada kita. Ah, anyot kaya't mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasan. Ah, bakit? Anya ka tindeta ka ibagbagam. Ala, ingkan, tagawid ka matlaang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Apayakas tamat ng titurong ti sa si kapilang. Ay na, amok nga min ti ugali day ja aroskat. Ha? Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay pailaang ati asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay apaw, unay kan pilang. Awam mo siguro ti dakas na. Nung kasjay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit de taadan na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. Adalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga uray saan nga awagan day ja Rose. Anya? Ay, maamokla talagang adda pa naggusto day jay arroz iti asawak. Si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din.
agyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya, aging ganito balay Manong Rodel. Awan na nyaman na din ko. No dagiti daddo mga mina tricycle drivers, masadot damang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuna dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay pud no day tamano. Mala, alaang mo day ti bayad ko. Dayta, uri saan mo nga ito ti bariyang? Ne, 200 pesos mat dayta, nagadun ngay. Alaki ting! Payamon! Sana bali, taaldang ti sweldo ita. Igatan mo dayta iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Ay, agyaman ak nga ruda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanya, aking ka dito'y balay no sikat ti pagluganak. Okay? Kanayon kamatan amarabian lakay. Ah, Sa dino ti papapanamaya, tapay kanayon kamatan amala daw nga agawid. oh, nahikan bakit? Sa dino ayo ti paggabuwa ka sa bali. Napana ka nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kaya balay da. Iso narabyanak, di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uwan, abay, ada ka di parikot iti dayta. Ay una yan. Nagado amabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidakas aka ipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrab-trabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gaidja balayda. Nagadum, laga. Sapay daga dya tao kat nagat-gatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama? Ang mga no iti dayta tulod-tulod kun sukon-sukon, kat isukit din ti pangrugyan ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat. Ay, awan mon pilang. Amin mo na pasaheros nila kay mo kapagimonam. Ha? Nalabas mo, dahi tapa naghimon. Kasanumat nga minana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Anya? Uy no, mamwakla talaga. Sana kang agpangadwa amang ngipos itiruprupan ako nakmanan. Ay, na yan pilang. Ay, pangaasim, tasaan ka kumama nga agdardarasodos iti panggap mo nga aramedan. Tamangan no si kaki di ti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nang runa da iti aros, nagado ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan, aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na! Diyak ka amaw, no anyat ibagakan ka. Agawid ka kidain, taing ka aglutaw, iti sagpitan nila kay maw. Anya laki din. Nagalas at talaga ti ugali day apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid na king ka? Agasang man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklikkudak. Napanagayim imbagbagay ti kaaruba, agargaryak kano nila kayo na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan na pan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamot no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun dayja pilang. Saan nga aglablabos dayja babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbagay ti tattao. No di na kayat ngay darom ko. Awan pa managnag na, ngam kas jacket din, ti mapan na ibagbaga. Bakit? Iso anila kayo na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga iso ka pa'y kumamat gadan nila kayo na. Ngam sa bali matgam ti panangipapan na, ti awanan bain a babae. Ay nakumare, saan lang si Kati pag-imimunan da pilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat napan namatla inis istorya agar-garyak kano nila kay na, no kas diyang agpaituludak iya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na?
Nalabos mo ta na panagimon, daytan? Anong babae? Babae ako, no? Ay, nalabas sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga na makaruurno si iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? So nga amin lata na pasahero lakay na kat pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kaslakab sa tuwan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay mat nga asawa na, nagdakas, ti pa nagpampanunot na. Wan nga rod, Mari. Agasam man, napan-napay imbaga iti kaaruba, amaamuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Katsak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takahit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pailaang ti pilyak? Anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apay ang kasta tilang bakit? Ata ka di parikot? Gusto lang nagsangsangit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka? Naturog ak itay napigsa ti todo. Mhm. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwada. Pangaasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya laki din ay day tang ugalim. Talaga analabusin day ta panagimon mo ah. Mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik biyag ko nagtumat. Yeah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no saan apudno. Kanawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam ah. Noad naman ti rumbang agbutang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat. Ngamday takit din nalabas a panagim-imod mo ti ipagpangrunam. Oho, di oray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya, nagruna day dya Rose. Adalang arudan asawa na. Ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay, tapno gargaryen na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau, day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha, ikak man ida iti leksyon. Ah, anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa danana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain. Salbag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapna mom, sa anak ko na nakaturog iti may sa Arabi eh. Ha? Tapay. Nasa pa kami ngamin anak katurog kinilakay ko, idirabi eh. Kunakon ket, iso asaan mo anakita ti impos ni pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masawan. Dito man oh, impos na ti rupa tadwa. With caption pa oh. Hala, nagkitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapan ng ibabay na kadata. Ay, ti ukis ti sabana. Ukis. Nagawan mo tinabay na. Talagang nga-impose na ti rupa ta. Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga mare. Kitaang kat nagatong tinagkong-comment oh. Awanan, nadadaalan tinaganta namin pinsan. Gapula ang itinalabas a panagim-imon na. Awan mo ti kinapudno na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mang dadaal mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang mo't lalo kaaagaw ti asawa na. Naku namon mare. Diyos mio marimar, kampusan ko. Awanan ka mo't itibain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap niya mang agaw kan kwa na. Maawatam! Anya? Nagturad ka mo tan anang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma! Ah, kwa. Hay napilang! Insecurities mo laang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. Ay,
No ti panagkunam kat baybayan milaang akas talatan ti inaramid mo, nagbidot ka. Itamat laang, mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? Ay, kwa mare. Saan ko mamat Indilit ko matan ti post ko. Ay saan nakman na pagbalinan at nga si kapilang? Ura indilit mon, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mabalin ka apa ikulong gapoy ti kasta nga inaramid mo. Ano niya? Yak amon anyat may bagak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta sika kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbari ti dayta parikot mo. Total, si kamot tagararamid. Ha? Gapulang dayta tinalabas sa panagim-imon mo. Ammom, husto ni Rose, iti naibaganagan ka. Dayta panagim-imon mo, kat adda na yun ng insecurities, iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko, kat pagatapam a babae, kuno anya la dita. Anya nga ita? Pakaidardaruman pa yun dayta nga aramid mo. Sulbaram, dayta nga problema dita. Saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka babae. Ay saan? Saan na kamalaan itawan serbina apan nakisarsaritan bilang. Tapno amom. Pangaasim ko mamatan na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Oo, uran niya pa iti lablabidam dita. Nalpasin na naibabayin kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti ropa mi iti Facebook. Agasa man ta amin mo ta na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagata. Apagin inagawan mi kano nila kay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo ayan nila kay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman? Ay, kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam sa asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay! Oran niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakamam mo't ati maibabayin ang kasi tinarabit mo. Nilaki din. Marignam ita, tinalabas apong tutdakan ka pilang. Nana, agasam man, tauray nila kay maukat saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot ko nga rod, nana. Kasano ngay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nang ipost iti ruprupa da. Ay kaanya nga rod ngay, no isuday tati pa kay kulungam. Agamiris ka man, ngamnal pa sa ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Ay, awan pamanagnag mau ngam nagturad ka din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Mala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Barang adapay nga batbatay nga asidakan ka pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Awan ba din ti danom talakay? Kasano nga awan bakit? Awan ba ti agtentad iti gripaw? Tinod na lang matidag sapa. Iyak nga rodam mo. Ang mga noada ng kuti dita. Kasano pa yun data? Sa pinaurnong tilalabaan. Iwang nga road. Dasilso nga ta. Ang mga noada danom da. Dahil tatidyak ka mau. Ipadas mo man ti mapan makasalita. Sikalat tanda lakay. Makisakdo ka maglaangan. Tapno da pagluto ken paginaw ka. Erwar mo nga rin titimba. Na mapanakin ton madamdama bakit?
Karon na kaong, adda ka kaday. Sobra kayo lang, tata. Nakalukat tigay. Ituro nyo lang. Ano din masapol yung tata? Adda ka dito, danom mo na kaong. Mabalinti makisak daw. Ada tata. Abay, awan man yung titanong niyo. Awan ka raw. Adda mo tayo ang sapa. Gumdya ka mau. Ang mga nood naman ng tinako, titilin niya, tidanom me. Agpatulong kayo kini Kapitan Tata. Ang mga no matulungan na kayo. Naparpartak ti aksyon, nagdalan ti reklamo kang kuana. Ibagak to, kinanam aro sa riyaw. Tata, agkapitay pa ya. Sa kanto agsakto, inton madamdama. Saanan na kaong. Kasapulan ni nanam tidanom tagluto iti pangrabyan me. Nasapa pa'y tata. Agkapitay yung kiti. At tuwing tidanom bakay. Pinagsak daw ka lang, ngam nakabaybayag ka malakay. Pasensya kan. Pinagkapinak namin ni Silsaw. Mala, butuyin tatimba ta ginawa kon. Ay, gaya. Di ko na ni Silso kit. May mayat no agdalan ti reklamo king kapitan. Anyat kayat mo asawan. Agpatulong ta king kuana. Ibagata nga awan ti dalong magtigtid iti gripaw. Naparpartak ka no ti aksyon no agdalan king kapitan kag. Mapan ka nga raw di ayan ni kapitan. Sigalat na bakit? Naimbagkin ka ta, nairwam ka, makisarita iti sa bali at tao. Ano di masapol mo, Auntie Rosario? Dumawat kami man iti tulong mo, kapitan. Awan man ang tidanom asumang pati jay balay. Kahit, Ang patulong kami kumakada kayo. Tapno dagos amaksyonan ti parikot may. Nakapsot kami mga minan kanila ka ikaw. Di nakabailan ti inal daw ngagsak daw. sige, kita agno niya ti maramida. Agyaman naklaunay, kapitan. Amangan ko no, adda tinako ti aling niya ti danom may. Di mi magkayat apakibyangan, tamangan no, karkaro ama pirde. Sige, tumulong akto. Bagaan kay tulatan o kasano. Ano sanyo ti aguray Pagyaman naklaunay, kapitan. Mustangay ba kahit nakasaritam ka din ni kapitan? Wan lakay. Kahit anya nga itimbaga na kang ka. Kitaan na kanuno niya ti maaramidan na. Nimbaglagan. Hanusan ta kauray. Barang tarimaanin dadagos dagiti masiknan. Ay uwan lakay. Sapay lako mata-matariman adagos. Tapno di ka marigatan ngagsak daw. Unarag. Papanak ba na yun? Iti anda sila sa. Naibos mo tinate sinakdo adanom itay bigat. Sige. Sakto mo ti agluto ken aginaw inton madamdama. Makisakdo ako malayan sila sa barak. Sige lang, tata. Naimbaglagan ka, daka pakisaksak-duan may. Imbagayo kadigan Kapitan ti parikot yo, tata. Wag, napaninanam rosaryo itay. Anyang ti imbaga ni Kapitan. Kitain na kanaw, no anya ti maaraminan na. Sabi na ko nga, tamaksyo na dagos. Uy nga ron balak, taplusan kami kumamot at kaasing agbagbagkat itinadagsang. Dahil nga ro, tata. Sapay, bakit yun lakay kayon? Ayon kaya, no kahit nina na Rosario taglaba, kumailang dito'y balay. Tapno tilangan murang niyo, ibagkatan na. Saanin ama banog, ngagsak daw. Ay, kasano pa yun day talakay. Makabulan din tinapalabas sipod nag-report ak ni kapitan. Ngam awan latamat ti aksyon da. Dayta nga ron bakit? Lukas tama sabat ko ni kapitan. Awam mo ti ibagana. Uray siya. Namin, ano mo tinanasabat ko ni Kapitan dito dala? Ang mga nalipatan na bitay. Uwan nga raw.
No datala ang tinagreklamaw. Amangan no nalipatan na nga agpaisaw. Bakit? I-update mo to man, no saan ka abise? Sila nakababain mo iti agsubli-subli yung barangay hall. Amangan no maumamot ni kapitan iti panagrup-rupa. Ag-asa man ta makabulan, tata itong. Daytang yan, makabulan yung tinapalabas. Nga mawamot aksyon ni kapitan. Apay ngay. Sana mabalinti ka sa... Ginadab ano sa riyaw. Mabain mo tan, nagsubli-subli yung barangay hall baraw. Sakto man ti makisarita kin kapitan. Wen man na kaong, tulungan na kami man kinanam. Wen tata, saan mo ta mabalin na baliwala ni kapitan ti reklamo yo? Kasarita na kumamot na, dagiti masiknat. Abagan ko na ben daw nalipatan niya. Saan mo't lang mabalin na malipatan na, tata? Sige, sakto ti mapan iti opisina na. No malpastar aramidak. Kasi kayo kin Nana Rosario, agsak-dusak daw. Anya ti parikot yo, madam. Awan mo din ti agtudtud adanam iti gripo may kapitan. Nay, gaano pa? Itay agsapa laang. Amang ano na nakuti itilin niya ti danom yo. Uwan nga ron, maringatan kami paikit di awanan ti pagdegos kan pagluto may. O ala, kasaritak to nagiti maseknan tapno maaksyonan na dagos, madam. Uwan man kapitan, agyaman ak unay. Awan yaman na, madam. Naggapukan sa amin tita barangay hall manang wena. Uwan, iso nga agpaiso tinaggapak. At akati ni kapitan ni Tamana. Damat, nakasaritak itay tawan mo ti danom iti gripo may. Kaano ba? Itay agsapa lang. Agpada kayo kadatata itong. Hindi pa napalabas sa bulan na parikot dati danom da. Agasam man ta makabulan. Saan daan nag-report kini kapitan tapno maaksyonan ko ma? Nag-report man ni Nana Rosario. Umya ka mo man. No apay nga aging gaita. Kat awan ta aksyon nagiti masaknan. Kapitan, adaman ti ireklamo. Anya data? Hindi pa'y napalabas sa bulan nga awan ti danom datata itong kay Nana Rosario. Makabulan mo't pimanan nga guru-uray dahi ti aksyon. Ay, well, managip ko. Nag-report ni Auntie Rosario kanya kiday. Apay nga rin ngaging gaita. Kahit awan ti aksyon, kapitan. Kasaritak taw nagiti masaknan. Awan mo ti update da. Uwan man, kapitan. Tanay, kaasay, yala kay kin bakit nga agpagkabagkat itinadagsan. Tapno lang at mausar da piman adanaw. Da kayo kumati makisarita ka dagiti masiknan. Tapno naparpartak ti aksyon da, kapitan. Kumusta ngay manang wena? Ada ka din ti danom yaw? Damat tan. Ha? Kaano ba? Idikal man laang. Na, nagpartak ti aksyon ni kapitan eh. Datata itong ngay. Nagapuag iti ayanday tay. Kat awan ka numot ngaging gayta. Ni, apay ngay. Lumaminsan na talaga ni kapitan. Adda ti paboran na. I-update mo to man ading ko. Amang ano dagiti masaknan ti saan ang mga aramid iti responsibilidad da. Iso ani kapitan tinasidgak. Takunak na parpartak. Ngam kas tamad gaya. Kasla pilpilyan na mo't titultuluan na. Kapitan, naimbangal daw yaw. Adda manay. Anya manan ti umay mo ibaga si Kaselso. Apay ngay akas jay kapitan. Tanya, Adda ti danom da manang wena. Ngam da tata itong. Aging gaita. Awan na tamay. Kano yung aksyonan nyo ti parikot da. Nabayag pima na yung ngagdaw-dawat da iti tulong kata kayo. ay, makaure kayo ah. Aging ga kano nga aguray da kapitan. No di da makauray.
Ibagam tay sudalangan ti mang tarimaan iti linyat danumra. Nubak nang adadagos ta aksyon nyo. Gamlo simple abo marangay. Nagbayag. Anya laki din, Kapitan. Sino ka amang ibagay ti kasta kanyak, ha? Noon alaing ka, sika ti mapan mang tarimaan iti linyada. Adan samat ka apa, Maselso. Ni Kapitan, manang alma. Apay, anya tinaramid ti asawak. Favoritism at gayamin. Favoritism? Wen, iti pa napalawa sa bulan ti reklamo da tata itong. Ngam aging gayta, di na pa'y naksyonan. Iti ni manang wen, abak nang tinagpatulong. Awang pa'y may sangal daw, nasulbar adagos ti parikot da iti danom. Anya? Ne, diyak mo ti may papaniti day tabanag ah. Dahita ti pudno manang alma. Diyak man ammo itang sawam. Ay, pumat day di ataw. Sana nasaya at day ta nga da paboran na. Wen nga rod manang. Alam, di ka madanagan. Kasaritak to ti asawak inton malam. Sika ah, Di nak-estresan, tagburburak pa lang ti darak iti dadya Celso. wala, ta favoritism kamat piman. Asino ti saan nga agreklamo no kastalaang? Favoritism. Apay, anya man ang tinaramid ko. No bak nang ti agreklamo, ada-adagos ti aksyon mo. Ngam no simple abo marangay, pagurayam pa itinabayag. Agure ka. Nagpulong samot kan ka dadya Celso. Saan anasaya ti kasta nga aramid mo ah? Nalipatak nga ron, ti reklamo da tata itong. Saan amabalin ti kasta? Alawanin. Aksyon ako ninton bigat. Kasaritak tumanon, nagiti masaknan. Anya lakit dinaya. Rumbang lang ah. No adda dumawat iti tulong. Isapasap mo. Di mo ibasar iti kinabak nang da. Wanin, basol kon. Aksyon am day ta ah. Mapanak to iti ayanda na Rosario. Sigurado am nga ipatarimaan mo ti linya ti danumda. Mapan ka din iti ayanda tata itong kan Nana Rosario? Wain bagay. Kasta aksyon adagos. Di mo urayan ang makangag kapaylaang. Wainin. Maala, agrubwat kan. Sigurado am nga dati danom datata itong inton malam. Iso nga ron na mapan ko kitain, tapno amok ti ibagak ka na iti masaknan. Ibagam, tatarimaanan matla adagos no adda nadadaal. Nabayag mat gaya man pimanday ta reklamo. Ngam no apay nga italaang nga inaksjonam. Anda akong bagay. Sa dinutain mo. Adak, dito'y kusina lakay. Tay. Tama gaya man ti danong tabagay. Wan, kasangsangput na laang. Kalpasan tinasurok ang makabulan na panagururay ta. Naaksyonan mo't lang ti parekot ta. Naimbaglaangan na, tanapan nagreklamo ni Silso. Uy nga raw. Usaan siguro anapan. Aging gaita. Awan latta danong ta. Pagyamanan ta, gamin, adda dagiti kaaruba ta ada ayat at umultulong kadata. Naimbagal daw mo, Kapitan. Kastamat ka na kayo, ante. Agyaman tada aksyonan mo't laang ti parikot may nga gasawa. Ada mo laang ang danumay. Awan na nyaman na, ante. Pasensya kayo noon nabayagan. Huwag nga raw. Pinaguray na kami pa itinasurok ka makabulan. Dahil tatibindot ko. Dakkel tinagkurangak kas kapitan. Tinapatag kitsan ko man ama ulit, Kapitan. Maday ti favoritism ako nada. Saan na agungat ni bakit ka? No, andamanan madamag na, antay.
Asino, jay kinasaritam di tadalan itay. Yan tirsaryo, bakit? Anya timbaga na. Nagyaman, ta adda kanundanum da. Makitam da ita. Nalakamat gayam amasulbar ti parikot da. No apay matpima na pinaguray mo pay laang iday tinabayag. Well, bindot ko na jay, bakit? Amomon ti aramidam inton sumaruno. Uwan, bakit? Kasta no may papan iti kakasta reklamo, aksyonam ko maamin. Di mo pilpilian titulungam. Tabak nang man kansaan, agpapada tayo ng agkasapulan. Uwan, bakit? Kasta ti aramidag. Tapno awan mangag ko ana sa sakit a balikas. Kan tapno di da ibaga apilpilyak ti turtulungak. Anya laki dain. Kas may nga opisyal, di mo pilpilyan titulungam, bak nang man kun saan. Amin na parikot da, ket ingka kuma aksyonan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Si kamat ng timakaam mo kadagita lakay. Anok ngay dagita, miling bakit? Anya kalakit din ador. Tarimaan na ti balay tada ka no sumangpat a bagyo. Napigsa ka nung day chay. Anya? Agbuya ka ngamin itinyos tapno ammom. Sana kastang anya la ka na yung tisungsong bat mo no day bagak. Alawanan. Idisum lang dagita alansa. Tasya kung ti makaamo dita. Aramidam itamat laang tapno malpasan. Tarimaan na matlaang titawa, tanay, kaslamat nagmatan. Iruwar mo nga ro ti martilyo. Tarugyakon, bakit? Anya ti masapul yun, nanang. Nagyagakla ang iti pruta sa nakaw. Busy mo nila kay Mau. Ay, wala. Naskan at tarimaanan na ti balay. Sakbay asumangpot tinapig sa bagyo, nanang. Nukasta, at dagayang bagyaw. Wen, nanang. Isu tinabuyak iti news. Agdengag kayo mat iti radyo, nanang. Tapno updated kayo mat. Nadadaal mo nga min ti charger ti radyo ka nakaw. Igatangan kay tulangan ti baro no agpasentrong ak. Ibagayo ka ni Manong Julius. Tatarimaanan na dagiti rumbang at tarimaanan na ijabalay, nanang. Wow, nanakaw. Da kayon tumat lang tinakakaase, no diyo tarimaanan ti balay. Lumabasak mare. Sa dino ti papa na maritonet. Mapan ko man alahan ti martilyo a binulod da tataguryo. Talansaak man dagiti rumbang amalansaan iji balay mi mare. Aywan nga rod mare. Uray da kami. Busy mat nila kay ko amang tartarimaan iti balay. Ay, nakabutbutang nga rod mare. Amang ano napigsamot ti umay abagyo. Ay, sapay la kumaata saan mare. Kaasi tayo mat. Ay, nagriga ti madadaulan ti balay. Sapay nagngi na ti materialis ita. Ay naku nampay mare. Gastos tumanan no ko ha. Isu ala mare. Inakon, agistoryatan tumanen no sa anak abisi. Sige mare. Agan-anat ka mat. Awan ka din tagtad iti kusina, miling bakit? Awan lakay. Iti silid tangay. Awan matlaeng. Nasaya at mat nga rod no kasta. Makaturog nasaya at datao uray matutudong. Awan ti pagdanagan ta bakit? Ay dananang nga ta. Kumusta damat nga ta ijay? Tinarimaan nga ta ni Manong Julius ti balay? I-text ko inton madamdama lakay. Man, tapno ammo tayo mat ti adda ka sa saad da ijay. Imbagak matkit di kaninana nga ipatarimaan na dagiti rumba nga matarimaan. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan ta. Iti kasta kat masapa ta maturog. Awan mat ngaminan ti kuryente. Awan nga rod lakay. Siya kung ti agin naw iti plato. Kumusta kayo matan ditoy, Nana Juaning? Nasaya at latabat tunait.
Awan ti agtadtad, nana? Ada nga raw. Daan nga binad dagiti materials. Iso nga oray matarimaan. Agtad-tad lang ka. Ay, masapol nga ron agumatang kayo iti baro, ah. Iwan nga raw. Sapay lang ko matapumanawan ti bagyo. Narigat mo't no matumba ti balay. Awan paglinungan. Nukas bilang ta mapasamak dayta. Umay kayo laangan iji balay, nana. Awan gayam, nangyagak iti lugaw para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay ah. Napigsa ti todo nga inano sa blata tinangyag. Sobrang amin ti inloto ni nanang. Napudot pa lang dayta, nana. Kalot-luto laang. Ay, agyaman akman na. Sana na masapol nga agluto ah. Sa dino ti papanam si Kador? Anya kalakit din bakit? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak aya. Kat ijay garden manen ah. Mapan ko bisitaan dagiti mula taan nateng ah. Taawan met ti tudo na. Sige, nagkapika ka din. Wen, nalpasan itay. No awan ti aramidan inton madamdama. Agsagad kamat ah iti paraangan. Nagadumanan ti naiwara a bulong. Wen, madamdaman to ka di. Ala, agrobwatak nga rodan. Anyang oras ti panagawid mo? Ay kat sagbay nga agalas 12 ah. Adda aktaon ti balay. Pitsurak man ti balay da nanahwaning. Ada ka no kalami ti assistance nga itad ti gobyerno kay. Imposible no di da pa'y lamaasyan kanyak no kastoy abalay ti ipakita kadakwada. Hey! Sika magayam day kamileng! Ah! Adda kayong magayam di tananahwaning. Itay payakit kitaan ka. Anya? Anya gay ti ararabidam dita. Pinicturam sa matinatumba ka lapaw kaw. Ay, kwanana. Kamali ti pampanunutan niyo. Sigurado ka? Wan, di magasaklaang takayat ko apasyaran dagiti kaaruba. Kunaklakit din. No adda iwaras da pagsayaatan. Iso a pinicturam ti balay kaw. Ay awan nana. No adda man, barangay matan ati makaammo. Good morning, Nanang. Kastamot kan ka, miling anak ka. Nay, apay kasta ti kawas mo. Abot mo. Ada nga min napatag-alakad ko ita, Nanang. Sa dinaw. Ay, secret ko lang mata. Adda ayabot kasta. Ibagak manlangan, tapno didak pagpanunutan iti dakas. Ada interview ita, Nanang. Interview? Para iti anyamot day nga interview? Ay, kat pagsayaatan, Nanang. Nag-apply ka iti trabaho? Ay, saan, Nanang? Basta, ada ilakad ko a pagsayaatan. Sige, agpatuloy akon. Awan magayam ni Manong Julius dito'y balay. Para kada kayo, Nanang. Karnimot ti iyaw-awat mo, miling anak ka. Karni ti baka ken baboy day tananang. Para kada kayo. Nangalaamot ngay itinggatang mau. Anya kay lakit din, Nanang. Siyempre, kwartak tinggatang ko. Saan mo't amabalin adawat at dagita iti palingke. Ti kayat ko asawan ka nangalaam iti kwarta ngay gatang mo. Di yun sa ludsudan, Nanang. Basta kwartak ah. Di kay madanagan. Ta saan mo't anagtao iti takaw dayta. Siguradom laang. Amangan no agsakit-kit diti tiyan may no kanon mi dayta. Saan, Nanang? Da kayo kit dimit. Sige, agpakada akon. Tagluto akpay iti pangaldawan mi kanila kay ko. Anyat pangaldawan ta, miling bakay. Karnit baka lakay. Ay sus, nag-iimasan. Ay, talaga naimas, ta siyak tinagluto. Ang aguray ka man?
Nangalaam nga iting gatang mo bakit? Kwarta ka? Pangala kumapay ngay. Ne, kung naimbagam kanya ka na ibusan ti kwartam. Anya kalakit di mat den lakay. Siyempre, nagdiskarti mat da tao Saan mat amabalin anateng la kanayo ng ti masidsida. Alawin, mangan takit din garutan. Ang mga noan niya pa iti papanan naman ang tisaritaan ta. Kumusta kayo mata, Nana Juaning? Nakaumay ka mo tonight. Madama man ti panang tarimaan kaw iti nadadaal adiding ken bubong. Imayak, taad ti good news ko para kada kayo, Nana. Anya day ta good news. Adda ka no ti calamity assistance nga itad ti gobyerno, Nana. Anya day ta kalami ti assistance. Para kadagiti naapektaran iti bagyo, Nana. Ma-applyan ka di day ta. Wan adda pa iti interview na. Isu nga imayak ta picturak ti balayo. Ipadas yuman mo ti agpa-interview, Nana. Isu pa himot ano adda maawat yo. Isu pa maigatang iti materyales. Malaman nga raud. Tulungan na ka. Tajak maamaw no kasano day ta calamity assistance. Wan, Nana, di kay madanagan ta isurok no anya ti rumbang nga aramidan yo. Anya ti imbagada. Adda ka no matiim muna anang picture iti balayo, Nana. Anya? Kastoy kanumat lang ti impakita da a picture iti interview. Naawat damot lang ti cash assistance. Sino ka ngay day ta? Asino kumapay, Nana? Ni Mari Miling Anya? Napnapan ka din ni Mari Miling diti balayo, Nana? Hindi lang makalkal pastito daw. Kasla pinicturan na ti balay kaw. Ngam edi sinaludsod ko ka. Saan ka numay? Anya laki din day di atao. Talaga nga aramidan namat amin basta maipapan iti kwarta. Sumrek ka Mari Tonet. Ay saanin, Mare? Ada tilakad ko intoy madamdama. Di magasaklaang taada kahit kung ibagakan ka. Anya ti bagam? Di mawat ka kanong iti calamity assistance, Mare. Tidakas na, inusar mo ti picture ti balay ni Nana Juaning. Sino mati nakadamagam iti dayta? Isuda mismo ijay Agaplay ko man ni Nana Juaning, ino na amat gayam. Ay, awan ti amok dita? Ay, di kan again didi amo, Mare. Nakitak tinagan kan pirmam ijay Isublim naman o tinaawat mo akwarta, Mare. Dakas dayta, agulbod ka pa ilang para lang iti kwarta. Ay pumiling aya. Mangibabain ka mo. Di nakman kita nakasta si Kaador. Anya nga iting bagbagam ijay idi in-interview da ka. Jakmat amo ama-amuan damari tunit ti may papaniti day tabahan. Susapo. Sino nga min ayatin ang ibagakan ka nga agpa-interview ka, ha? Sayang mat nga minti itid da kwarta lakay. Hun, ngam kita ka di dayta. Naduktalan dati dakes nga aramid mo. Sino ita tinakababain, ha? Naawan may tulong mo kanya. Aguli magkalaangan dita. Huwag sasao ka, kasla di ka nairanod iti day kwarta Sus! No amok laeng akalukwan tinaggapuan ti kwarta nga ingat-gatang mo kadagijay. Saan ko kuman akinan? Pudno ka day tagwarwaras asayang gusag milay nga nakaw. Nana. Kasta unay ti unget ni manong mo, idi adda nang idanon kan kuana. Jakmat ekspektaran ama-amuan da. Kas kalag bibisin iti kasta nga aramidaw manakaw. Ay katsuri nanang. Isoblim ti kwartaan na awat mo, tapno saan anak kababain. Nanang. Sigurado nga isumala ang tibagan ni manong mo Julius kan ka. Kano na igastos kung ti daduma nanang. Ay kat agdiskitar ka. Isublim day ta akwarta, ta saan aparakan ka.
Agraraman ka launay mo't anapan nagpa-interview ijay. Naimbag ko man no picture ti balayo ti impakitam tapno awan isyaw. Ay, no okay lang kada kayo nanahwaneng. Da kayo latta ko man ti pang tadak iti kwarta anaawat ko. Ay, jak matamaw no anya ti plano da. Saan asyak kag desisyon? Itad ko kada kayo ti kwarta, tapno saan kayo ngagpa-interview pa'y. Saan na mabalinti kasta ka panunutan, Mare? Saan asika ti kasarsaritak to, Nek? Ay, nalpasan ti interview ni Nanang Juaning itay bigat. Anya kay lakit din, Mari. Isungarod ngagpakpakaasiak. No, anya ti imbagada nga aramidam, iso ti aramidam, Mare. Saan ada kami ti agdesisyon no may papaniti day ta abanag? Ay, kasla makapakonsensya mo tonight. Anya kumangay ti pakakonsensyaan nyo, Nana. Kaasay tilangan ni Miling itay. Basol na lang, ah. Apay ngamin anapan nagpa-interview, na imbag kumamot ano picture ti balay dati impakita na. Saan matabalay ti daduma a tao? Wad matkit di ah. Tapno lang pag nakman na, Nana. Nakababain man ngam, no baybayan tayo ngamin, ang mga no ulit-ulitin nanto nga aramidan. Ada ka di kwartam di talakay. Pangalaak ko mangay iti kwartak. Kasapulan ama kumpletok ti kwarta na awat ko, tapno may subli kun lakay. Ay kan makipurdiya ka. Anong sam? Anya ka lakid din. Isublik ka no yung bigat. Parikot mo mutten aday ta. Apay ngamin nga agaramid ka iti pagparikotam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ka ba? Napilitan aklang at kasapulak ti kwarta lakay. Sos, pamilyam ti inbabain mo iti kasta ngay naramid mo ba kayo? Alan alakay. Uray 2,000 lang, tapno makumpleto ko ma. Sos, makipurdiya ka iti ayan ni Nana Sabit. Tapno makumpletom. Tano siya? Talaga nga awan kwarta kita. Naigatangan iti abono kun similya ti kakaiso na kwartak. Inton sumaruno ngamin. Saan alinuloko ti aramidem? Tanay nakababain no maduktalan da. Anyan tulangan ti rupam nga isang umijay. Anya laki dain. Di ka agaramid iti dakais para lang iti kwarta. Laglagi pa mati kwarta. Kat maberukan day ta. Ngam ti dignidad mao no nadadaal. Narigatay na may subli day ta. Anya laki dain. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki dain. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.